السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم اسلامی بھائیو بزرگو یم یہ درسگاہ غوثیہ یوٹیوب چینل پہ یہ ویڈیو وچھان اس بچہ عابد عاشق امس ناو امس علاوہ یہ درسگاہ مز بچہ تو بچہ یمو درسگاہ مز ناظرہ کمپلیٹ کور تو ام سی ہی بچہ امس ہتھ ست یمو 200 حدیث زبانی یاد کرمت تو یمن حدیثن احادیث مبارکن امن مفتی بلال احمد مصباحی صاحب ٹیسٹ تہ کور تر مز گئی کامیاب تو امس بچن مز حوصلہ تراؤن خاطر قرآنس کن لوے کھوے بڑھانے خاطر کر یہ تہ برو کن کی احادیث مبارک پیش. امید تھی بوزو یم غور سان تو ان پہ کرو عمل اور یمن بچن مکمل 200 حدیث تو ون تفسیر پران. اللہ تعالیٰ تھین پنہ بارگاہ مز اہد یہ پڑھن لیکھن تو درسگاہ یون قبول تو ولو وچھو یہ ویڈیو تو بیش اخ مودبانہ گزارش اس لکٹ مکٹ چینل اس بنو اللہ تعالیٰ سن رضا خاطر یہ جو سبسکرائب کرن شیئر کرن لائک کرن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بس ڈارپورہ درسگاہ غوثیہ اخ طالب علم اور بہ کر تہ برو کن 5 احادیث مبارک بیان. مے امید تہ بوزو یم غور سان اور امن پہ کرو تہ عمل تکیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمس 40 حدیث یاد آسن اور بے کر تمن پہ عمل تمس پہ جنت واجب. کیا تمس پہ جنت؟ اسی لیے تہ بوزو یہ غور سان اور عمل کرجو ات پہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زغبا تصدد حبا. مین ٹاٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وقفے سے ملو اس سے محبت بڑھتی ہے. کیا فرمو زغبا تصدد حبا کہ وقفے سے ملو اس سے محبت بڑھتی ہے. اگر امچ تشریح کن گھو تہ بوزو تشریح خاموشی سان. امچ تشریح یہ اگر اس کنسن گھو مثال کے طور پر اخ انسان گھ پنہ ماجہ سن اک لٹ گھس کرنس عزت دویمہ دہ گھس دویمہ دہ تہ کرنس عزت تریمہ دہ گھس تریمہ دہ تہ کرنس عزت مگر ژوٗرمہِ دہ کرنس نہ تیٖژ کینٛہہ پوٗنٛژمہِ دہ کرنس نہ ژوٗرمہِ دہ کھوت تہ عزت کینٛہہ. یِتھے کٲٹھۍ پتہٕ کرن تٔمِس تِم نفرتٕے. تیٚلی تھوٚو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 ؤری برونٛٹھٕے فرمٲیِتھ زغبان تصدد حبا وقفے سے ملو دہنس گیپ تھٲیِو تو پتہ اور یور گژھان یِتھ کٲٹھۍ پانہٕ ؤنۍ محبت بڑھان. چلیے دوسرے حدیث کی طرف. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرضوا علی رکاکم لا باس بالرکی ما لم یکن فیہ شرک. مین ٹاٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ تعویذ میں کوئی حرج نہیں. کیا فرماؤ تعویذ میں کوئی حرج نہیں مگر اگر اس میں شرک کی کوئی بات نہ ہو. آج کل لوگ درامت تم دپان تعویذ کیا لاگان یہ شرک یہاں گناہ مگر تمن فل مسئلہ پائی کی. تمن گژھِ حدیث ون اعرضوا علی رکاکم لا باس بالرکی ما لم یکن فیہ شرک. تعویذ میں کوئی حرج نہیں. تعویذن من چھنہ کہن حرج اگر امس لاگو مگر دھیان گژھِ یُتُے یوت روزُن ات مز گژھِ نہٕ شرکٕچ کانٛہہ کتھ آسٕنۍ. شرک کتھ مطلب کہ ات مز گژھِ نبی خداے سٕنٛدۍ کتھ بار خداے سٕنٛدۍ بغٲر گژھِ نہٕ اسہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ ناو آسُن کٲنٛسہِ بُت وُت سُنٛد ناو گژھِ نہٕ ات مز آسُن کینٛہہ. چلیے تیسرے حدیث کی طرف. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنات الکافر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا ہے؟ قید خانہ ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے یہاں پر جنت ہے. ایسو عام طور پر وچھمت یم زن مومن تم زیادہ تر آزمائش کرنے کیا کرنا. اس حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چھو پائی تمس کیا ونان خلیل اللہ تکیاز تمس پہ ساروی کھۄتہٕ زیادہ آزمائش تراؤن. کیا آئی تراؤن اور سہ گو ہر کن آزمائش مز کامیاب. تکیا اس تہ پز مومن یم نماز 5 وقت پڑھان اس تہ پز یمن آزمائشن ہند سامنا کرن. کیا پز کرن یمن ہند یس زن کافر تک تمس دنیا پہ جنت پاتھان تکیاز تمس وٲنٛس تہ زیادہ آسان. تمس خداے قہر تہ کران کیا تکیاز اگر 5 وقت نماز گزار آسو پتہ اگر
कहर गस खुदा सु नाजिल अस गस न पत अस गस न वन तम साथ क्या भले खुदा चे कोरुत में ये कहर नाजिल। चलिए चौथे हदीस की तरफ। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्फल मिनल कअबैन मिनल इज़ार फफिन्नार। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम फरमाओ जितना इज़ार टखनों से नीचे होगा क्या होगा, टखनों से नीचे जितना इज़ार होगा वो जहन्नुम में जाएगा। अगरचे वो जन्नती हो, अगर का इंसान जन्नती है क्या है जन्नती, मगर पता था गोड़ो बोन इज़ार मगर मर्द कुस मर्द पता था गोड़ो बोन इज़ार सु गसी जन्नतस, मगर युस तमिस टखनों से नीचे यूता हिस तमिस गोड़ो बोन आस न इज़ार तीजा हन गसे जहन्नमस क्या गसस। वह करो पन लास्ट हदीस मुकम्मल तिकाज वक्त वारिया कलील। चलिए पांचवें हदीस की तरह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अता अहदुकुमुल जुमअत फला यगतसिल। मेन नबी फरमाओ जिसको जुम्मा का दिन नसीब होगा क्या होगा, जुम्मा का दिन नसीब होगा उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। मतलब कि ये जुम्मा दत ये बस खुदा था हयात क्या था हयात तमिस पज तम दह गुस्ल कर क्या गुस्ल पस कर तिकाज युस जन अकिस सुन्नतस पे अमल कर तमिस पाथन हतन शहीदन सवाब क्या पाथन। ए खुदा अस दि वन खोत बोजन खोत ज्यादा अमल कर तौफीक तिकाज वक्त वारिया कम। आमीन बिजाहि नबील अमीन।